po Mr. John Gilbert Salvatierra Saludes, Amanuknangan King 310, Laila Place, Ayala, Alabang Village, Muntinlupa City. Anak Derry Gilbert Nocum Saludes at Rose Saturno Salvatierra, ang makatalagang kasal kang Miss Maria Abby Ann Deirit Aquino at taga 341 CJ Lumanlani Street, Don Atanasio Subdivision, Kangba, Porac, Pampanga. Anak Derry Renel Lansangan Aquino at Lani Marcelo Deirit. Makasadyang kasal king June 26, 2026, ang maganap king St. James the Great Paris, Ayala, Alabang. Kadwa po, Mr. Christian Salas Deyang, Amanuknangan king Kangatba, Porac, Pampanga. Anak de Crescencio Juan Deyang at Aurelia Astena Salas, ang makatalagang kasal kang Miss Kate Valentino Pascual at taga Parian, Mexico, Pampanga. Anak de Estanislao Yumul Pascual at Zenaida Licup Tolentino. Makasadyang kasal king May 29, 2026, ang maganap king Paris of St. Joseph, Cabalancian, Baclor, Pampanga. Katlo po Mr. Giancarlo Cortez Salenga, Amanuknangan king Model Community, Pio, Porac, Pampanga. Anak de Efren David Salenga at Ulita Aison Cortez, ang makatalagang kasal kang Miss Karen Alvaro Diala at taga-Model Community, Pio, Porac, Pampanga. Anak de Eduardo Manalang Diala at Nida Ruby Alvaro. Makasadyang kasal king June 6, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alejandria Paris, Poblacion, Porac, Pampanga. Apat po Mr. Ryan Edilio Layog, Amanuknangan king Halong, Porac, Pampanga. Anak de Ricardo Giao Layog at Madna Manggil Elilio, ang makatalagang kasal kang Miss Emily Garong Giao at taga Halong, Porac, Pampanga. Anak de Belarmino Victoriano Giao at Erminilda Simbulan Garong, makasadyang kasal king June 21, 2026, ang maganap king parokya ng Santa Catalina de Alejandria Paris, Poblacion, Porac, Pampanga.